Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Cebrail emin gelip, "Ey Muhammed, kança ömür sürsen ömür sür, bari bir öyleysin" dep koydu da. Şaşыңda takır kılıp жүресің бе, орап жүресің бе, орамал орайсың ба, paranjı жауып жүресің бе, қаптың ішінде жүресің бе, неге шашыңды тап-такыр кылып жүрмейсің? Бәрбір өлім ақиқат, өлімді татыйсың. Өлімнен ешкім қашып құтыла алмайды. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayreke, qalay amansız ba? Tez sağlıqsız mı? Üyüş, balaşağa beraman ba? Hayreke, elbette bär Allah'dan. Biroq sizning bir sonda bir dualı sözünüzge muhtaç biz hazır. Harca paraga aynı sana tutmadan kişi analizdir çıkan yok. Soğan özünüzün bir batıl sözleriniz kajet böptür. Hayreke esten çağırmasdan aytыңыз. Bilesiz be Hayreke, biz sudun ortasında durmuşuz. Men de çağdayım jaksınız. Meni qo'ying. Oqsa kemi qo'y. Bir batıl, maqta sözlerinizi aytıp bir jardamınız gerek. Allah jar bolsun. Assalamu alaikum, hurmetli jamaat. Sarıgaş medresesinin direktörü Smanov Abdugappar'dan ayrılıp kaldık. Bu keşke indi janaza saat keşke jeti diye haber berginizler ağaylar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Cebrail emin gelip, "Ey Muhammed, kança ömür sürsen ömür sür, bari bir öyleysin" dep koydu da. Şaşыңda takır kılıp жүресің бе, орап жүресің бе, орамал орайсың ба, paranjı жауып жүресің бе, қаптың ішінде жүресің бе, неге шашыңды тап-такыр кылып жүрмейсің? Бәрбір өлім ақиқат, өлімді татыйсың. Өлімнен ешкім қашып құтыла алмайды. Белгілі дін ғалымы, ұстаз, Сарыағаш медресе колледжінің директоры Абдуғаппар Сманов ағамыз Алланың әмірімен бүгін мына әлемді тастап, ана әлемге аттанды. Ол кісіге пневмония диагнозы қойылған. Allah subhanahu wa ta'ala bu dünyada Müslümanға da kafirге de berip koydu. Kim paydalansa paydalansın. Kim kalay paydalansa olay paydalansın. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den mübarek hadis-i şeriflerini geldiredi. Mağan Cebrail emin geldi de, "Ey Muhammed, kança ömür sürsen ömür sür, bari bir öylesin" dedi. Namaz okusan da öylesin, okumasan da öylesin, oraza tutsan da öylesin, tutmasan da öylesin, meşitke kesen de öylesin, kelmesen de öylesin. Ölüm hakikat. Bir öde aldap gelesin be, şinimen gelesin be, yürekmen gelesin be, ağırıp gelesin be, on kat'i nazar on. Bırak bari bir öylesin. Достар, Алла артында қалған бала шағаларына ғұмыр берсін. Жалпы Смановтар әулетіне баша жан дүниемізбен қайғырып көңіл айтамыз. Жатқан жер жарық болсын ағамыздың. Өздеріңіз аман болыңыздар. Біздерге Алла, сіздерге Алла күш қуат берсін, қайрат берсін, денсаулық берсін. Көріскенше.